me kan online TV channel anda mandu ni shang kosnyak mle non roasni an wal shang ka jendang ro bakel ka pai waro ron kina dang ro jendang ro tich bana riponti bana ke linkel tin kona lat ko rodin re dwaran leran yaman gora banya ka kon kel wana me burai ne kon ke madana shalat ke kwisa Sudan anetin kontin terar ka America jen be to ko je ban kulwe ka kor kon lat ko rodien kuma America me sha ka look sa Sudanese tin kontin tere which ka United States wate ka mishalat United States ka kor gwa sedana la United States gor kan ode kan Nathan County la South Sudanese they can get deport they ka lo jog they ka lo ka South Sudan aka ngai kono no which ngode take a kore ke take a role ka kan bi kan as bi kan get deport gwa sedan tikala do ne la kwar ndana la kwar America ni Trump ene che la de Georgia no ne can be can South Sudanese we can mutual TPS la temporary protection status na me long makam ngane dia la content jen ngwa kori and gwas kor to me dong te ka rami mo mi chiro de mi chi jen wo jadan to kor te keten la jen bu ka America mi chupi United States wini mi bai commercial ka TPS mo kam ji pom bom ke kam ji luang ko dir la dir jek freely ka America teram de ji ti cha de deport no mo jen tai dani chikana kamna ka jem kam kana na ne ke 2011 na mo lo mo gwa long TPS mo cha kam ne dia ka kore kan la do ne kan bi kan South Sudanese dia len konen te ka America bi kan get deport rami mo mate ke TPS ke temporary protection status mo mite ke ji chala no che gwa de cha thok ka tai dane chala ke jelo de not de ka deport ne te ngwana de deport TPS chunga ke temporary protection status mo nyono jeno long mi cha kam ke jan gwa samo la bathok temporary jogon jino tene doro mo ko gwa de me mi chi we dun cha gwa den bai lo jok adino so Sudan tele mal mi chi ro ne kap chong tele kor mi ro ne kap chong ki mal mi chi ne ben so ko tele mal chetigane di chare le kan wo bi ka rach te US government ne da to kane de kondi chare mat kel chiren mat ka organization to ko kiran wo bi ka rach ke kuma merkeme ko chana taga bi deport ka so Sudan tere ko mutual ke TP as on temporary protected status wa charge de ga ko ku merkeme bi kan ga so chine ideal chare ya leka ne de korndong tin ngach chonran ci kan kuma merkeme ci kan lebluk en lugan cha leb gwasme kene wo cha TP charge be ga kan ideal contin chuch tin dong gwe rana je no dong ba ji deport very soon ci me ngai kone ko re dana ci to ga 2013 we ga 2018 chane dia le kone sharen barka ci warar ka America cha ga mu kana mo ka TPS so after that me shi USA ci kan gujen wona ne ki ji United States kwarken ci ga Trump me cha bere ci gujen o kane Korea kon to re we ka South Sudan baga kap chong ne me cha South Sudanese ti cha ga lo jok me dani kon kula ngaje no dong lo ne dia lan kon lat ke tu jek ka lo ke jok no ci kan blelen wona ne ana rami mo me jen ka kwi kor ne re wi ka South Sudan ba di loy dorien ajen ta dan lero ko ngai kono kor 2013 be ka 2018 kor run die diala to ko te men me chamal chaje blat no me ci point en kuma America ci kan TPS mo kan hun kan diala kon ten wini me no mi ci pe ga dane cha ka me kuma me to den ba kap karenyal ba ju kwen re wi ka juba so ajen ta e dane chare leka alo ne ri ko kudang rawud jandang jogu rew te la South Sudanese kudang rawud jan jogu de la 232 South Sudanese ti chala ro de deport ne ko ken wa TPS den go roba to temporary protected status mo katene ri ko 73 people but still waiting ko the application can de ka approved ka jen TPS mo but kan kula do ne chetigane ri chare ri alaka tama ka organization dodien misharen matkel geje tila South Sudanese an organization mo chikala do noken chicken warga chicken larech ko biken ko rame bikeneter ke ku merkemen wo chana chaga de deport
ka so Sudan no ngode tere ko so jen manana kan la no money ka TPS so de la update muwe ka konkel ana money Meridian gwas me kan kono ler ko kien berach kaman chalat kume US ambassador mitire which ka Juba Mishala Adler jen chechul ka kwimal ka kan right ko de na de ka kam de kan la wi ka South Sudan jen che we gwa Christmas ka lat kere which ka Juba che we lwakot mo mchotino che alrightin jen chala Michael J Adler jen che South Sudanese citizen dial che jogo no nene la ron kin dangro jen dangro bakel ala ron mala ka chol ne dial kontin ala kware wi ka South Sudan no ron be jaga jaga dung mal ka ala mi na lo mara ke je no an ambassador mo raja kasen Seresa Cathedral mentika kator ka Juba jen US ambassador mentere which ka South Sudan chena jogo no nene gor jen one dial de kan mal de kan jaga jabe ka jen 2026 so ngai kon dial no any international community gor kan South Sudan der te kamal but kirme yadi che gor no de mal der teten okay jen ta dan teten me to be message en wude me netti anka war che ngai kone ci kuma kirme yadi che jen kare nal chena che ko bokawat bokan were ki SPLI would min tintere wichin binami what do you think gwad me raja ka kwi mal ken kir ban mal che jojo gwano shi mal me kwa nwer kwa ke involve koni re koni na ka wat kan were che de kore dana shi alinga no shi SPLI wo shi kan de ni SSP diable de ni kirme yadi ko kirme yadi tension de keliu te ko kab lo nwelan keliu lo be de pin SSP dio je shi amana le ro de changa ko kir gor jeno der gwad mi der control no you know jene dobe dane guyene je jaga Dr. Regai Cook jaga Kobo me cha holu gujeno donga na me tele mutwoksen but it was siasa ki politic malat ke ko ban lo nwele an baje control kuma kir mi yadi but can said well me dan ti calling no cha ka moy ke warning kan ji kuma cha jo me ledie na more wi ka ko ba shi chong chagwa so yete ne ran wana roal gwi jeno me let kir mi yadi de ke e donga ya mal ke tet Dr. Guy Cook but right now what happened she konkur chana jeling cha wat cha je so what cha kem no ban kuma just pela ayo kan go no bi kan wat bi kan okay tina palka cherem ngai kona la cultural event malatke dore dana tin nuwate gutin no ka wi dang so tina te gutin when mo den CSS PDF chi je no go dan tigutin chi na ji kan kama chi na book a day and then after that then chi na chi gorodian mobilize cha kor cha jakap cha kap dore te ka wat cha jakap de ni SPLI wo ji kan ka mana torbiyele dio je cha message da kwet cha je ling dio je gok da kwet take a message me be mi che top mi cha kam ne te kon intere loka kine kon te ka wat no chena jogo no ne yellow nwer community ki ngwane shi achu parwit no right now man kulela confusion jene jen mede kene kirmi yadit wale ngu ko zran chi message de top ko medan chela no ne awajira medan e jak jongle ko baje kaben werine me chi korea to ka 2013 ana sure mobilization jo jelat kene ko la ngwane were re loka keliu ana non wen mi me che jelat na chu ganang anda ko na chu nang kor chwa jongle chwa je ke ana barana o che la no ne ajani chi pinche buruil kan dor chal ga mo wade kanake so mission muka jala mission dun kume la dun kirme yadit wale mission dung nwere ko jin mi kun nwer ko mo ke warning you can auto be ya mark which mean that mission chel ngot ke o jin wer tam jin ram jin joro already chi jin wer ko jin mission dan lat ke kirme yadit nene je pan me cha wi cha je ke ki pan ka je me ngai ko no cha wat cha je ke bi ne SSPDF chi konte dia la kon shulin latin cha ne ngai ko ki cha na che ga pay chi ko lan wono no gur je no dere dor lo nwer ke liuder je control jen ta dan tikitin kan werwo ne re konin cha jur ka yo kir so ma cha wucha ke bo SPLI wo nan ci kare ne alkan ja but status ndan to kana kon ngaje no ngum to but ka report dan ci je ke cha report a chala ro ci de ni SSPDF ci kare ne alkan ja ka shi ka bok
dio je sianan ga social media chalat bone ne kon la roj ne kon ngai ke manda le rode e ken do na me shi tok but cha report ka radio tamazut ano cha ka buk la tok dong mo de la bong mo tot ki bong mo dit bat to la tok ka dor chal ka me wat ngai kon dialen SPLIO edit a shi ordinary de kolar no shi ka civilian so du me civilian dong der la jojo no ken chit ke medan to ka nasser no dong der la jojo no dong tel mu de kan do bat ke din yare re kam te ken kamach man gwa de dana ju kan atin ka wat a shi kan di bam ni gana kep ka shi kan torbele kon en weekend ka day a shi gana kep so na me le rode medan chana metot chana minen medan ken nasser meda ka je ne re kon nyin kana shi de ne SPLIO ken nwer waya me te tel mach sika de ne de ko la ro ke de ne ku kan ya na kor pin du me ne mi che chwajen sika de la de kan chunyin ka kor kana da ting bo cha ne de ko ne ya na ki kan de la nang ka juba che de la to kor de na de gar yaran gwa mo but chana ko jogo no ne mi sit ka me da ne chi to na sra chi to dor shal ko mo wat a chi to tin ko cheri polling no te ga ne ya kept la generally kan wer by the way the sad part o ne man jet lo inat ka ja ne de ti kan wer kan ja including ne de ko na cha kept la general tin quick kim ya dit kan wer a wona ka da ko da na ko wonin ko ile to kan wer kan ja can you imagine that ano jin bun wer ku bika threaten ta ji jure jor eto en wer e ka u ya len wer ne ka kwa control and look riang machar ko first by president riang machar jara mdana lo kan ideality a waring machar pe na position but jang ti jan nandana teten jang te ko be control yen work community ke lu gwan di alti yenten but ko la kan ramadan la week long man chala weekling aram mo metre dun metela tok le tele jariet ban mi amoy ga do den der mi jeg der shep ko ye weekling na mo shep gu no community no der we ni ki bom no de janang nyam jan ta dan te ngwan te non so na mbade ngaji no di rega jitu ko wat eri dan kon dial kon were so michi kirm yadi chabok again the same ki similar situation na yitu ko nasir de to gre which nemi but ke bu ko la the same code ne re kon te ka wat liudien dial ke de ni shi ka wode ne re shi ga nore wayami ke de ni SPLIO force mngatin kon let ken ka ngai kon no wat lat kan tam right now can the SSPD no be can cap but I don't think so she lawnwer community char den yo me cap Carodian ko tele mishal ke idich SSPD me be nyuren winemi me jin wadi o je betar bi su wal jane so bu nyen ati ku je do den mi kono kon ka online ka ganwer kon tin chung ka kume kirim yadit a very sad long to kon ka some medias tilanwere atila but ka kunana ka kanwer panken walchi jangchi de jek aba janken baga ko te de mutwo mu kule la to ko nwere mo ana kwa dung uni wala whatever mutwo ajendi I don't get it jira mi mo mede chonjin ka dor ku lo renu widu ku lo rene ku bikul goro to nyinyi keke ka jano gangana doran ko nwere so jin gwi jano chi polsin che jek so chi gora rende do de ko jan dan to tam mi gwa metie jek bishu kotin gwa da mashi gora rende do de jek so you are protecting your position but neither no position here forever kim ya la ja kwa nyante ka beji yora run and we seen it all the time tel mi la jidit so na me der we ka yene dial ko lan wer no kon dial gor kon mat wherever we are gor kon mat madan bana jalalan were kon cha da ka yo gara mundan mit kon tenwen pur kon ka bel te kon ko hok ngum me da ka kon ne no de kon gor je no ne kon tin ter chonda na kare kon de mat ko kon nana kirim yadin mecha kon nagre wike juba tele justice mecha men tok men tame tera mecha nan ka court en kirim yadin nagre jeneng na kan nan ka court de la no ei kan dora kan na ke tuk duela kan na bane de na kan wer kan dian na ka kuje do dien ke na ku do dien all of them kan wer community run cha de pele jang be pele no jine ko jirano mecha de tok kon ci kon rek ci kon a gor but temu gor kon baran ngaje no ko kon ngane cause right now what to kon commercial identity crisis ci kon no go baran cholo ko kon wore misi jortia de kela ya gwino de jin chwa joromo ci bu gor bi your identity bi shu goro bi bat chane nga ci goro de jangach but jor to kan ga do ren bo la yen ka ti jen tamano tlat ko den no yen ka let's say me che cha jak pan wana bu kare nal
ngum chen ka ti wi na win go bogo je wa na bug ne de wi ne don were wal dor jani chang ma nyu yar ke tin teleje kan were kan mu jen wan were wo kan were amin were kan mu jen wo kan jang wo kan ma dor ken dumna wele la jen tam bugo go da jang de la no were tigen kare but ka jang la jen no bugo jen in form of SSPDF bugo don were ba were ba ka kap kor so ko kan gur no te ka kor mbuto so ngum le rode kon dial de ne gujo kay de kon char kona la charna by the way mi anga no te me be den bia mende yen lat bia ke bala garam kel but te kon ko ci kon gorno de kon man gwana jende kon lat so de kon jogono nene gwa de kon mat de kon chen kon de kon griyalika na me de la je report dan en nunga ya kamana to ka wat te kan ko ba ka mak ci men shaling te ga mu coordinate a kume you know ko gor kano bi kan ti dial bi kan kalat kana diala to katin kon gor kano de kan ware de kan kanaka ja so na me de goro de nyu ayike wane ka report dun Gambela doran ga Gambela ci kon diala ngaje no ci korje toktin ka konin dangro ki dokti ci payu gwal mi shana maktin so man to genen kore dana ci to yes ca kon nak ca kon mi ka bot de larno everywhere to kon din kon were ci ko dan mala ke no de kon terkel situation Gambela it take more than 70 years dioja tinare rika charge longa capture but chiwo charge longa capture alaga nwere kon la tniam ti la ruch ikene de kon don chi janga je no mu wi kwarka no mission dungo ko jin wi kwarka by the way la tika mu wi lat chi cha de le je ko eche tok duel me che jajan wala chi jan the mission dan de la la wi kwarka ko te ga mu wi ger one o don te ka riek mo to te ga putel te ga karab metal te ga network metal te ga do metal te ga dul gorka metal ka te ga dul wal metal bi ko goro no kanda to can these basic needs because gor ko bi kar yalika ko bi service bi tup kaneko mete mi chale la bongre kaneko chane ku dang jorten chit kalet tin kon latke ci gadje to dul gorka ka jana dong chalo gono lef ke civil serve ke gwada danen moy kana letten then bi gor dialo ba ka lep bi all the position kon de ga de kan la de kan jekten bi gor no bi jari aleka kamete menang na batara bi gor ba go la jeli ke mission mi chiri aleka ko bo la let baname ci jandan le ro de Gambela dumi jandan le ro de jena Gambela nika gwase dane kune lela ko we were young men nika gwate wurne tine nika grade 5 or grade 4 ka jan warne siang ka ber up to now ana mo ke lu de chika an ke ne ko ken pi de ngit ka di ngekana ono ber me kan lat ka all this year kurun ti shop ka di ka chon meteri chicken inflicto ka kon were angan me pi de Gambela ngaje no ne la jitaran ka ber ka ngum gwada dien je correct no ber kene kon la kwaranyam la mala jiga la president e dundien ka kala minority mo majority kan wore bugan wer ba ben la kwere rewde che bugo robo mat kan wore ke la jella karwade la coach be jal karwade le rendin tin kodin kwa tin jiga dum de tin ka dong mi de che manatin che bu focus ko kore dien na kan wore je mo kulo kwer ke je ngum gur wujde ci jen mission dan tekete and all this year every year la more than 100 people kan wala kanaka more than 100 bado ci kon ka kwen kon were every year and ko mi ci to loy kana re romni ne ko na kana kwer ke tong loy ke ajini wi year ba ji luch loy kana ka town tanat bat ke cha got ken cha ngach aleno e dong ci jien cho wi do dien but no cha nak cha badam gwadamo ba kulo mir ka koruni ano ngang mi cha badala to ko aram mi chiriar cha nak cha lu che kane ti chal ka ti bar rundi ala ti ne gorka me ngai ne mandan le roda ke ber no ber ne de ti so mi jira mi jel ke mission dir goro na me dire caption muro ina ka ngot ko ndul goro man gorna gwar ke je me civic teten civic education teten maro ke rule of law ano de na ren yenidi ko de rander chona de jangat
ko jin la ti chon la ja nge jin ram jin war mo dere ngaje no mutire duar mo shal ge gambela ti ka chong ke ti ka ngot ti yan ka ji ka yen rodo ano chi ra den chi den nyot ka chai den nyot ra den te kon ka chung te ka kon de kon ngach but ken chung to cha ga bat ko kon ne ko la majority chi ko right kwa kon le cheng jek ne ten kon ti la ber minority right kan kon to right majority ka gambela dara kula gwadi na mo na kan kon tin pa na kan kon tin ba lo chi kan kon pa so na me milat ke je ko dong bal ber ba lo dien ba je dwaj pin ke blo dien ba kach jen makam ka kwer ke je ko la na kan ka mena islanders na kan wore te rampel kan makam je kam ka kwer ko blo dien ba kach ko chi kana bin kana men to no blo dien ba kach ko dar ba la la kam mun di dong blo ba we blo de blo ka je dong e dar na mo a kam ga je ba chi jan am te ka ber me cha ga mu ke power ko rundi ala ti kala kwaro no re wike ka gambele just still who can power and who can abuse they are abusing their power canadian kan wore cha de la lar kan unte konde chiwe maybe 2001 ki 2002 or 2003 ki 1998 or 1997 abi ku jame ko la many genocide they created kan wore nekken civilian and county decor of gcam ne ko ganu bere council nan kanije la kep kan terbil pinya la bas bi kan nekelew all this story ngai kon dial ka and yet we fail to understand and dorme and la dina ngo nekken kono kwinguka ka baje kap chongode la ga kap chongode dialati mi ya ngaje no ne nekken je den bi abin ka agenda dun mo go am biya alaka nuare bi aru dun tije no angum na ko kon mi chana targa na kon chana ngai ka baje kap chongode ko kon durri ci ko kon minority we are majority ka gambele majority mo kwala cheng ane di tot ta changa ke jek ci tel ma ngai ken gojin ran bi chona bi ngach arundi ala to ci ko liu cha kon nak ka gambele na ka refugees na ka ne kon te ka gambele ci la indigenous te rampel kana kan bar so right now agenda le rode ka jen mo tetin ma tam let bare ko kan ngaji no nwere ke weak in leadership nuare ke weak leadership nuare ke weak ko chikare na mat ka kel ci ma chala da godan kwang dot nuare chikarodian amat so dio ja bukon dia lo ngaji no nuare kare na mat ko malat ka do te ne la ja theo mede na de ka ken yo mi to to ka ye ari ka mo ya chu te dolol ka je tel gwaw yentin ti yana lo ka nei ka yena medan ke ne de bungwinye right now biya kule lende ka jana cha to ka ye jela lar ko yen wara kabruduna kare kana to la nyin kun kel ko benefit be benen kaye ci benefit ci bu ka jorto e dundun aname kan war kan kana goro gwa bi kana lat muko kon ben ka jenta me ko ci liya ko to ko no ngach ta mu cha kwada ngaro cha bu kwanya ci lati de mal dare ben dan ci liya mu di tero do nyok rawi ka gambela ci liya to cha kana ga mene ti la workers ne including my colleagues te nakane dul gorka tem raina chala toko wana naka bank ni ti la lat te gware itok so i kon dial to chane ngat nako kon got chare kwa kon ambush ka torbiel kon nanga kon chai le adobi le chaja gaga ber kana yara mena karabani dobi le we kan war zone we pull down cha gaga ne mi cha pel tinanyo ko ben gwasa me ka dob lare men we ke itam right now do mo ja gaga mo right corner tel ram jel a week now cha gaga ala wi ler ci tele ngu ci tele ko medan dr galaron a ci roja go a ci la da dob dan to wure ke je ba jen tele je decision ko di kwaren kona right kana ka ber kwaren nyama ber alemitu sheikh bar jala kwara jala president ajen te de te ka odoro modera kamne de kon la di nyuk ethiopia anu do ba lepka ko do we ka bol ba che fail kanere aleka sheyu nen pan ke je chanwari amak chanwari chago nak na tarpam chatung chaga daga ken jaga tunga me karo fuji kem ko tunga dana were re ka tarpam ci kon liya chana je witness
ka ngana ku ka lawo ano biga jien abiga we ka ping medit kene diala ti ten konti la tila ber ene ka ber kende ten kona ten yam kan wore kane decision en jana me ku kana le make kie ngum kan committee ki jeno ne de ti jen kedi ka gembele abiga we ne tar pam ka medan chiala do chiamal chiajela da pa in togre malka jana dial jogo no ci pinche ta mal pinche la stable tel mishal ke kor wana we ken liwudi we kare jide buga na bukan ko ne bukan shwada me dwel ka jeno wat malteten of course akon raja no na won mete ke kume e kume de jaganga ko tel nwer mete ka matre ya ka gambele me de rawda gang unless rami mamla police ken ko na ko nwer bo ken ko la police ne ber ken li unique jogo nwer no yen chwa jel nwer ko na ka nwer netin mi jogo yen o chwa jel ka baye nak win min dat nyod jeno kum mo chalel chako kwar nweri tinte gambele chilo diente sai no ka ngaje no mena gan were content re de ka bochi kan ngaje no na me chako chup gwazde they know it clearly ko na ka ne kien kan na ka bane amala gor ka janane yen mi chako joje gwano na yala bi yen ni almeno kwar kun biaro ke community dun kelyo but a very sad long lo ran wala kan ya jel gole gwad danan cha gor no dong de community wada jal kel special kan kwar kon me vice president Dr. Galwaron Jel de kon ngaje no tile kan diala wo Gambela bagwa ngai kon mission de no Gambela de gwa che de let queen wer karwada de let bo men kuibar but right now chungwana chika different ale mi tun kule la kwer di che guru lep ko duop ka duop mo jen kule la lifeline kan ne content de which nwer zun kelio mo ga ka je abatene ka 1 week nay tun wan majority to kwala ga ka Gambela karwade kar kwar kon tegeten yes kwar kon gaye ka ko lalat keno ba authority ba kon benenial but authority mishi ya respect yene kon la kwar la dunungu what is your work, what is your job ka yen kwar tin kunet win min dala na gujeno kwar kon kan ngaje no en ne dialti no koren tega ne dialti ga majority ana gujeno quick kana so ka deran mi ngai je tini de gor ka je dera bomlo e chanwo kene keven kana ran de ka udil we ko ngai je tiga ne ko so chikon dial nin cha duop cha je ga kanelep ti kono gotun wan ti cha kon gagraten ti shi kono tema je we kem ne kon la we ke je we kem cha ga ndo mo teram jel ne kon we ka finyidu kane kon ti ka finyidu cha ga ndo mo teram jel dora mem we ka bole ki tang men kule la doran no we ki tang ka we ka kurgang nu wi ka nwarzun cha ga nyana mi shirina mo ga ka kon rot ko kon pin kon majority ga Gambele kada kon ka kwar de dit to respectful people to kwar respect a community they have to do something do obedient de lenkamo a bertin la kwar abanwer ba ka nak tar pam ka na kana rawi ka Gambela ka ba kana chikan te kariet yes the question of they are fighting to right kan ka but la nyu da no china right ko me dong te ka mo kan dey chika abola mo ngu kan drop kana lebo e for how long manyo do Gambela we won yam ko rubu ko wantene long ko me lat ka duor ba la na mali ko ka tar ka gwa dan to ko ten ko ber kan disa ken konti langwan la kana start ka kan bo wi yan chirmenen kon ko social media and we kan wo ishin wari ishiga nei ishiga munda chikana na ko jen dung mo lat kana mun mo ko mi chalat boko parliament ka Gambela and wer gor kan mal but men na ko kono ngume de kono len we deserve to protect ourselves de koran gang yen wadial men telling no gang nuare tar pam kete kan karo ala karodian please disunity la yerna ngwane chen bo ko more detail about that one ko ngaje no ngai nuare kono no men dan le rode ano nuare konti kan karo right now kam weekend tar pam karodian gwade kwana la nektin a ber amurai tana da no cha kon tweet am chi kon tweet nobody a disunity te kon no wen ala yen miteren ko retel yen ka wuch kon kana tap kada diak diala kon ne wona go gwene biya ka banyirar ko ter yen shondun bad miten yin kun ko ken wen galat gana rodien kalal ko ma ko nyalji ya ka shondun ko ngai kon mo gwene diala no ram mo jin wiran wi lokko bo gene jamu la tuok ma men ko bala ja for second be je parwej be ko jen wotali lot so jen ta dana tuok dung me
ngai kon to kon lat ko rodin dia jeno chu kon de ngang no de ko ran get kaga kon ko rodan jen gini kwikel ta nong bara makana kan kon so jen ta dan le rode ne me re dwaran ka gambela jogan wadi al no yen gang rodun ana gwad ti yentinone ti gambela ti kitang ti ka refugee camp ye chamam a chang chi odong bia kor bia ter ko shi akor chi ade ter ka tit kun gor jeno la na widian la te shunga biaru na na me ka biarun gang at the same time so jo me de le jan dana gor de nywa kon la dum ngote kan kene gak ngai kon dia le no te ne kon wan ti de wich to gor ka duor re wi ka gambela kon ngoda cha duop cha jele mi de kon kwar kon jogo no ne le ba duop do ba lep ke raje ke di de la de ngu federal government la de ngu kala di no bugna bu kan ko protect duom te di win mean that ken ne kon la ber ti de dor len win mean lengen kon ko chung kon maga ka duop ko kwidi ne sikana belep kala di ngu kume sio be kana lep ka lebe so na me gor jeno de nywa ye kel ani ban je kala rodien abiya ta